Tala Fou o Tala Fou o le Radio Samoa. O le whai o livi te tongi mo a inga ma livi pe a whai sa waina, paid family leave and domestic violence, o pasia nei a ve matu la fono. O le whai ngā malo e nei a Albanese na o la tau whina wina le tu la fono, maluna winga la, le ama whai e loa tangata whai ngā ruenga na ngā wa ai livi te tongi mo a inga, ma tūlanga e sa waina ai, ma o stasi leo polo mise le pāre mia sa whai e le teimi le pālota. Mai mai le minista o ngā ruenga Tony Burke, o le neitu la fono e le fo ia e le whaafita uri o sa wanga i a inga. Alono winga, o le ale to ia istangata whai ngā ruenga e Ausetalia e wha amarosia, e whai asana wha i unga i le mawai o sonu tutongi, ma le pui pui o lona saunga le mumo la tu a inga. Le masina lau Februari le tausanga fo le a mata wha mamaruai le tūranga, ma le a au fia i fo i matangata whai ngā ruenga casuals. O toi whata apele jury po le vasenga o whaamsinonga lea sa no fo ia na mata upe whaatau te mai tai sa whai ngā ruenga le pārmene Brittany Higgins malana tangi ua tua ia isi tasi fo ia ri whai ngā ruenga le pārmene o Bruce Learman i le whai o ni winga mata ngā whai whaamalo si ia te ia. Whai mai la ua toi whata apele jury au no masei unga mautu ina ua tau tino se tasi o i rātou ia na tango fia whaamataranga i reitu uina le whaamsinonga o ni mori mau. O lo te Learman i ona mōrianga, ma wa se fururua nei aso whaasoro le whamsinonga, sa tūtura iei mōri maua luas fulmaneiwa au fiai mani whaipura le pārmene. Wa iyo ina e le whamsinonga le tatala i tua o leo lo o mōria e whaatari aile aso lua se fulu, o Februari le tausanga fau e toi fufonga i nai, le mata upu lea i le whamsinonga. O le alina whana i leo leo i whafuane le whale o lo le Woolworths i Matraville i le vasa nei, wafitaua ina sa ios wha ian tamai taise to lua. Whai mai le 7 News na wala wane leo leo whala blave le Matraville i le teo la A45 le whewhena nawhina ua mawatu li potio se rii o lo o wha upenga i nei se nei fiturou lo o ios wha iani tamai tai se tō rua. Whai mai au tamu whai atu leo leo e pu e le li i le lua suruona tausanga na i atari ane i leo leo ma wha ala ane le nei filea i le vaengora ka paka le supermarketi. Whana i loa e leo leo ma wha o ngā le teiza ma sa tong fitia lea no whanga ma avenatu le whare mai o St. Vincent. O lo whaataria nei lei unga su enga o whaia leo leo le whaalawe a wata ua isi li potero i ere papolenga le soifu o readi o nei fōringa o le whanaina leo leo le vai le e fōringa mai ua a fia i se ua malosi o ono lama tiai ma le soifua. Ma o lo taria se unga o su enga ma tong fitinga o lo whaanga solo i le temi nei. O lo o iei se tene tita se furu whātau sanga o lo tau sa idia nei e leo leo le tu isi si fōsini, ma o lo iei fo ile papolenga i lona saunga le mū. Whai mai leo leo na muri wa iele nei tene titi mai Leila Park, i le awaule le solua le vasa nei i Blacktown. O popolenga o leo leo ono le matua o le tene titi, o se tamai tai papalangi i laulu ena, mai masani ona wa iei Blacktown ma Shalwe. Tau sanga ina leo leo le fesoasoani le atunu ua si la fia ni whamatalanga i le tene titi, ia fesota ia nei se ofisa o leo leo la tane, o lona ingoa o Maya McLeod Perry. A tono sa whaamalo si au tele mo le awale Wallabies le toi fo iane le lātou kapteni o Michael Hooper i le ulua i tālonga le lātou malanga ta amilo lea na afutau iei maskotilani i le aso sa nei. O Hooper na ia misia le ta misanga ato le Rugby Championships o no le whatau o le soifua malaloina ma le mafaufau le sa wha kapteni iei James Slipper suitūranga i a teia. O rita alo Pete Samu ma Fraser McGrate le sa suitūranga o to e sea Hooper ma o se taimi o le sole a whaalauroa mai eile lātou au mō le ta'alonga i le aso sa nei. Whamai Hooper o le taimi nei wa tau lai lana wa ai le ta'alo le lei ma lango tama ta'alo lana au ia ma ta'alo sia ia solonga le lei foi wha ta misanga o a lātou malanga ta'amilo e pei ona iai nei i atunu i whafo. O tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia mō le nei foi ia sotofi.